Mwongeye kwirirwa inshuti bakunzi ba Rwanda Driving TV. Aka ni ka kanya tuba tuje gukosora cya kizamini kiba cyakozwe. Nkwibutsa ko niba uri mushya wabanza ugakora subscribe kugira tujya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Gushishikariza ko wareba iyi video kugera ku musozo kugira ntihagire ibibazo bigucika. Twihuse n'ikibazo cya mbere cyagiraga kiti iki cyapa kivuga iki mu nkomane. Hari igihe bazakiguha noneho hatari mu nkomane bakakubwira ati iki cyapa kivuga iki aho banyura bazengurutse. Noneho aha bari babaje mu nkomane. A. Tanga inzira ku binyabiziga binini. B. Gabanya umuvuduko uha inzira abanyamaguru. C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D. Tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Noneho niba kiguha hatari mu nkomane bakubajije ati kivuze iki ahatari mu nkomane, wenda bakubajije ati iki cyapa kivuga iki aho banyura bazengurutse, uzasubiza ngo tanga inzira ku binyabiziga biturutse ibumoso bwawe. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri rero cyari C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Twihuta n'ikibazo cya kabiri kiragira kiti imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. A. Mu nsisiro gusa. B. Ahegereye inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese aha ngaha igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Aha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri aba ari mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ubwo nibakikubaza bashyizemo mu nsisiro cyangwa ahandi hose, uzahitamo mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ariko aha ntago bari baduhaye mu nsisiro cyangwa ahandi hose, ubwo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twihuta ku kibazo cya gatatu kiragira kiti itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese ni he rigomba gushyirwa muri ahantu batubwiye? A. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B. Ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C. Inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Nizere ko wanditse ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni A. Ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Twihuta ku kibazo cya kane kiragira kiti ku byerekeye amatara y'inyuma y'ikinyamitende na velomoteri, intera iba gusa. Asubiramo. Ku byerekeye amatara y'inyuma y'ikinyamitende na velomoteri, intera iba gusa. A. Metero 100. B. Metero 150. C. Metero 200. D. Metero 20. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri rero ni A. Metero 100. Twihuta n'ikibazo cya gatanu kiragira kiti iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenza kilometero 50 mu isaha ahateganye, bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. A. Metero 100. B. Metero 200. C. Metero 50. D. Metero 150. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Metero 50. Ikibazo cya gatandatu kiragira kiti ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Ese ni iyihe mpamvu tugomba kugabanya umuvuduko igihe cy'ibihu? Nk'umuyobozi ni iyihe mpamvu? A. Igihe feri idakora. B. Igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C. Igihe moteri imara ngo izime. D. Ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ni uko biba bitoroshye kubona ikiri imbere.
Rero mu gihe cy'ibihu biba bigoye kubona ikiri imbere, niyo mpamvu uba ugomba kugabanya umuvuduko kugira wirinde impanuka. Kwihuta n'ikibazo cya karindwi kiragira kiti iki cyapa gisobanura iki? A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamagare itegetswe. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamagare itegetswe. Kwihuta n'ikibazo cya munani kiragira kiti ni icyo ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu. A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka. B. Kureka amatara yo kubisikana n'akamenabihu akaguma yaka. C. Kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. D. Kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri rero ni A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka. Impamvu ureka ko amatara ndanga aguma yaka ni ukugira ngo abandi bayobozi b'ibindi binyabiziga baze kukubona. Ikibazo cya 9 kiragira kiti igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwaye abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? Ese wakora iki nk'umuyobozi igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwaye abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana? Ese wakora iki? A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo gisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Birumvikana rero iyo uhuye n'ikinyabiziga gitwara abarwayi nk'izi za ambulance, biba bigomba yuko ugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara, kuko kiba gitwaye abarwayi. Hari igihe aba ari umurwayi urembye cyane, bikaba ngombwa ko akeneye ubutabazi bwihutirwa. Rero igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni A. Kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Ikibazo cya 10 kiragira kiti iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni C. Kilometero 25 mu isaha. Kwihuta ku kibazo cya 11 kiragira kiti nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagurabirahure dukurikira. Uduhanagurabirahure ni swiglass, tumwe duhanagura ibirahure igihe imvura iri kugwa. A. 2. B. 3. C. 1. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri rero ni C. 1. Ikinyabiziga gitegetswe kugira byibura uduhanagurabirahure 1. Kwihuta n'ikibazo cya 12. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Ese ni ryari amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuba atamurika? A. Iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 200. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose nibyo. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri rero ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Impamvu ni iyihe? Kuko iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi amatara maremare yaka, yatuma ahumisha undi muyobozi w'ikinyabiziga. Rero niyo mpamvu amatara maremare agomba kuba ataka igihe hari kuba ibisikanwa. Kwihuta ku kibazo cya 13.
kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe, hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ese muri ubu buryo ni ubuhe bwakoreshwa? A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ibyo rero nibyo byagufasha kuva ahantu hanyerera cyangwa ahantu hari urwondo. Twihuta ku kibazo cya 14 kiragira kiti ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burengeje umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. A. Utarengeje metero 50. B. Utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Utarengeje metero 50. Ikibazo cya 15 kiragira kiti nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa mu ntera ikurikira. Ese izo nimero zisomerwa mu ntera ingana iki? A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni C. Metero 20. Izo nimero zisomerwa mu ntera ingana na metero 20. Kwihuta ku kibazo cya 16 kiravuga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Yaba ari A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Ibi bibangamira sirikirasiyo yo mu muhanda. B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, nabyo bikaba bibangamira sirikirasiyo mu muhanda, bikaba byatuma uteza n'impanuka ku binyabiziga bigukurikiye bitewe n'uko wacakiye feri bidatewe no kwirinda ibyago. Rero ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kwihuta n'ikibazo cya 17 kiragira kiti ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikari biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Kwihuta n'ikibazo cya 18 kiragira kiti icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. A. Umweru n'umukara. B. Umutuku n'umukara. C. Ubururu. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Umutuku n'umukara. Ikibazo cya 19 kiragira kiti
Iki cyapa gisobanura iki? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ugana ku cyome. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni B. Umuhanda udakomeza. Nizere ko wanditse ku gapapuro. Twihuta n'ikibazo cya nyuma, nizere ko nawe uri kugenda ukora ureba urwego rwawe. Kiragira kiti kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese nk'umuyobozi ni iyihe mpamvu ituma ucana amatara iyo hatangiye kwijima? Iyo utanayacanye aha ngaha polisi yo iranakwandikira. A. Kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Aha ngaha igisubizo nta kindi impamvu ducana amatara ni uko kugira ngo abandi biborohere kukubona. Igisubizo cy'ukuri rero ni B.